Zdravo ljudi, evo nas ponovo u Brothers Gaming. Danas ćemo da igramo Minecraft. Naučit ću vas kako da napravite Ender portal. Šta je to Ender portal? To je portal pomoću kojeg odlazite u poseban svijet. U tom svijetu vlada jedan zmaj, tog zmaja trebate ubiti da bi pobjedili Minecraft. Da počnemo. Treba će vam 12 ovih Ender portala i redate ih ovako. Znači 3 po 3. Ovako. I ovako. Kada završite sa kopanjem rupe, idete, stavljate krajnje oči. Ove tu stvarčice. Ovako redate ih. I evo ga, to je Ender portal. Znači to uskočite unutra, izbaće vas u jednu malu prostoriju, tu nešto trebate iskopati, ja sad to neću demonstrirati. I tu ćete se boriti sa zmajem, trebate prvo one dvorce uništiti i tako. To bi bilo sve za ovu epizodu, nastavite nas pratiti, lajkujte, subscribeujte, šerujte, ćao!